abashubuzi abarukwegitse mu kibiina cyawe cya Butunduzi United Traders Association ninga shubuda umurimo gwo kuyonja bagutantira kereze ya Butunduzi parishi baza police post ya Butunduzi batyo bahendera mpaka so nabweki nisemererwa inywe nk'abasubuzi bekicuye kakirwe kirungi muno ekya Butunduzi Town Council kororangu omukitebe kyanyu hamu numwikiriza ubudunanzibwa bukorora bwekikaro cy'itu kibekiye 10 nkoko itwe turaba NRM ndandashaba kugira ngo ibiro 15 mwije kare mukomeje mwamara kukoma mutahe mu makagitu niko turinde ibiraruge mu karuru kitu abashubuzi bajya horchikorwa hamwe okongera kureba ko bakushegikana mu kibiina cyabo nabo kiriterera abana Uganda nywena amazima genyine buri muntu wena wegite na bagenzi bawo abukubo bumuntu bwo bukora amani kakubo bawenka tosobora gireki wakora kikarugamo nsaba mwegite mujye mbitebe ebitebe biri mu omugisa mukote cyo kubanza no funa family no banekika cyao ekipina cyetu nambe twahika tukisemerirwe mu muno hakuba nturora ngo nikigenda mu maiso katandika no busente butayito muno betsazi nutine sente nyingi niturora kimungu tuliyo ntukorakorana olchiko rwaite bamwe abebembezi ba Town Council ya Butunduzi Butunduzi Town Council 2015 niko tugenda tukomaka rukitu tube president witu ukundi chairman wa NRM yakama shubuzi wono takigwire duka yawe genda tera karuru kawe niko garukeyo garuka business zawe genda ko Utunke kibina kiri organized kiri registered kiri recognized mazima nitwe kubo twatireho kashanje tora soft loans abantu bitu baburi kiro niko barakaleka kurya bunu bwa mane renda za kafuna akwa ko baragendaga baburiye bija batware ibintu byabo shanga bari kubaka indagano zitaka abantu bakafuna bici nkebyo abashubuzi abo mukagita kwabo bahwerireho no mukutungure cyanga nko ko muganda umukombe ka police post ya Butunduzi nebindi Gashaka Daniel Bingana.